دبن شرط و مرجن آبورiyên dijwar de bilindbûna nirxê derman û klînîkên bijîşkan li bajarê Qamişlo û barê nexweşan giran dike. Nirxê lênerîna bijîşkan di navbera 40,000 ta 100,000 lîreyê Sûrî de ye. Welatî ji vê yekê dilgiranîn û daxwaza berçavderbazkirinê dikin. Welatiyan ji Rojava TV re diyar kirin ku kesek sermiyanê malê be û nexweşî wî hebe, موچiyê wî ku $100 Amerîkî ye têra misrefa kesê nexweş nake û divê kêmayî $500 Amerîkî li ber destê wî hebe da ku karibe rewşa tenduristiya xwe tedawî bike. درمان بوهاي قال لك بوهاي إيه يعني نخشي مال هبي خاني خشي بفروشي تيري ناكي وشغل قلبي زحمته. تعرفي أنا من قبل العيد مريضة وحكيت مع الدكتورة وقلت لها Ez ji berî cejnê ve nexweşim. Bijîşk ji min xwest ku ez werim û xwe tedawî bikim. Lê ji ber nirxê lênerînê bi min re tune bû, min tedawiya xwe paş guh kir. Lê gihîşta astekê ku min nema debara xwe kir, min ji bajarê Dêrikê darê ta bajarê Qamişlo û di heyama 2 rojan de min 2,5 milyon xerç kir. فبخلال يومين تدفعي مليونين ونص مش حرام؟ Dermanfiroşê bi navê Salih Remo jî anî ziman ku dermanê herî buha ku tê firotin dermanê nexweşiya penceşêrê ye. قونا درمان شبهة درماني لخشكي جران وكا بنجشيري وكا سرطان وكا سل وكا التهابات كبد أمر الشكر أفنا خشيك ورهيف بيكتينن قالك مراكز هبا منظمات صحي هي دنياي كاربن درمين بيك بينن جبوا على ما فقير ورهيف بيكتيني سرواس بكبي ناقو تجاركي بكري بروبليم تنيا بس قوت هرهيف بكري بروبليم مزن أوا وأمي سر سكنن بهتر درماني بنججيري يعني هر جرعة تكلفي $1000 يكي فقير بيوش بوني. Welatî daxwaz dikin ku aliyê peywendîdar gavên guncaw bavêjin, da ku barê tenduristî û jiyanê yên li ser wan kêm bikin û xizmetên tenduristiyê bi buhayên ku li gorî rewşa aboriya heyî bin pêşkêş bikin.